U mirno jutro vidimo nekoliko zatvorenih štala poređenih na zemlji, svaka sa svojim kravama. Nebo je vedro, a sunce šalje tople zrake na drvene krovove. Među običnim kravama svetli jedna posebna krava sa belim i smeđim bojama. To je Basna. Podiže glavu i radoznalo gleda oko sebe. Njene velike oči sjaje od uzbuđenja i radosti. Izgleda da zna da će se njen život uskoro promeniti. Vlasnik farme ulazi u štalu sa osmehom. Njegove oči se zaustavljaju na Basni i kaže toplim glasom: "Ova krava je posebna, kupit ću je." Basna je presrećna. Njene oči sjaje od radosti. Vlasnik stavlja laganu uzicu na Basnu, pripremajući je za prelazak, dok ostale krave gledaju ravnodušno. Vlasnik vodi Basnu iz štale, a Basna osjeća slobodu i sreću. Basna je stigla na novu farmu, gde je upoznala svog novog prijatelja, Henka konja. Zajedno su provodili dane igrajući se i pasući, smejući se i istražujući svaki kutak. Ali Basna je bila veoma radoznala, pitajući se šta se nalazi iza ograde farme. Henk joj je oprezno rekao: Ne idemo tamo, srećni smo ovde." Basna nije slušala i potrčala je ka ogradi. Njena avantura je počela sada. Basna je polako ušla u šumu, gledajući oko sebe sa radoznalošću i malo uzbuđenja. Iz grmlja je iskočio mali zec sa velikim očima i dragim osmehom. Zdravo, zeko! Ovo drveće je tako veliko, zašto je ovde ovako sveže i senovito? Zdravo, kravice! To je zato što lišće iznad nas pravi krošnju. Ona služi kao ogroman kišobran koji čuva šumu od sunca i štiti nas šumske životinje. Baš pametno! A vidim i rupu u zemlji. Je li to tvoja kuća? Jeste! To je moja jama. To je podzemni tunel gde mi je toplo i sigurno dok ptičice spavaju visoko na granama. Zek je radosno skakao oko Basne, a ona se osjećala srećno i sigurno, jer je upoznala prvog prijatelja u šumi. Zajedno su krenuli dublje u šumu, ne znajući kakve ih još avanture čekaju. Dok je Basna hodala dublje u šumu, primetila je lagano kretanje među drvećem. Među stablima se pojavila prelepa gazela. Gazela je mirno pogledala Basnu, kao da joj poručuje da ovde nema opasnosti. Basma se opustila i krenula sa njom, osjećajući mir i poverenje. Jesi li ti neka vrsta krave, samo malo mršavija? Nisam krava, mada vidim da obe volimo dobru travu. Šta ti radiš ovako duboko u šumi? Pa, dosadilo mi je da gledam istu kapiju po ceo dan, pa sam došla da istražujem. Jel ovde tvoja štala? Ovo je moj dom. Dođi, prati me polako. Vidiš onu mahovinu na starom hrastu? Ona je mekša od bilo kog sena. A tamo dole, gde potok žubori, voda je hladna i bistra kao ogledalo. Ovde je sve tako mirisno, ali zašto stalno osluškuješ? Zar se ne bojiš da ćeš propustiti užinu ako se toliko okrećeš? U šumi su uši tvoje oči. Mi ne čekamo da nam donesu hranu, mi osluškujemo vetar. Svaki šum priča priču. Gazela joj je pokazala put kroz šumu, kao pravi tihi vodič. Dok su Basma i Gazela hodale kroz šumu, začule su neobične zvuke iznad sebe. Na granama je skakao veseli majmun, ljuljajući se sa drveta na drvo. Majmun je veselo pozdravio Basmu, kao da je dugo čekao novog prijatelja. Svi su se smejali majmunovim smešnim pokretima, a šuma je bila puna radosti. Odjednom su osjetili teške korake, ali bez straha, samo mir i tišinu u šumi. Između drveća se pojavio veliki slon, snažan, ali miran i blag. Slon ih je pozdravio blagim pokretom surle, kao stari prijatelj. Basna se osjećala sigurno pored slona, znajući da je uz nju neko snažan i dobar. Slon im je pokazao put kroz šumu, otvarajući stazu svojom snažnom, ali pažljivom surlom. Slon je mirno vodio Basmu dalje kroz šumu, pokazujući joj pravi put. Ubrzo su stigli do mirne bare, gde je nešto veliko ležalo u vodi.
Da li je to krava kao ja? Ne, Basna, to je nilski konj, nije krava kao ti. Uzbuđena, Basma je potrčala ka vodi, želeći da pliva kao nilski konj. Ali nilski konj se iznenada pomerio i krenuo prema Basmi. Slon je brzo stao ispred Basmu i zaštitio je svojom snažnom pojavom. Zatim je slon nastavio svojim putem, ostavljajući Basnu da nastavi sama. I od tog trenutka Basma je shvatila da u šumi postoje dobre životinje, ali i one koje mogu biti opasne. Šuma je iznenada utihnula, kao da je sve oko Basme osjetilo da se nešto približava. Basma je osjetila da nije sama i da je neko posmatra iz tame. Između drveća su se pojavile snažne oči, mirne, ali opasne. Lav je izašao na čistinu, snažan i tih, kralj šume. Basma se setila reči slona i shvatila da sada mora biti oprezna. Lav se polako približavao, bez žurbe, siguran u svoju snagu. Umjesto da pobegne, Basma je ostala mirna i skupila hrabrost. Lav je zastao i posmatrao je, iznenađen njenom smirenošću. Zatim se okrenuo i nestao među drvećem, ostavljajući tišinu za sobom. Basma je tada shvatila da prava snaga nije u brzini, već u razumevanju opasnosti i mudrim odlukama. Ovog puta Basma nije čekala da je neko spasi, već je verovala onome što je naučila. Posle tog susreta Basma je odlučila da se vrati kući, bogatija za jedno važno iskustvo. U daljini je čula zvuke koje je dobro poznavala, zvuke svoje farme. Ispred nje se pojavila poznata ograda i mesto gdje je sve počelo. Henk je prvi primetio Basnu kako se vraća. Njihov susret bio je pun radosti, kao da se nikada nisu razdvajali. Henk je primetio da se Basna vratila drugačija, mirnija i sigurnija u sebe. Basna je podelila svoju priču sa Henkom, pričajući mu o šumi, prijateljima i opasnostima. I tako je Basna naučila da je svet pun lepote i dobrote, ali da prava hrabrost dolazi iz mudrosti i opreza.